Yang Mewasta Gusti Ayu Putu Gita Tri Astuti, perwakilan saking kelas 11 MIPA 3. Sane mangken jagi ngebaktayang puisi sane mamurda, kahanan gumi. Rikala wengi kesarengin antok hujan, bangyang rasa puniki setata nyarengin, warna-warni ngulangunin paican ide, pengabdine mangkin kenyungane nantan ical, kau capang nyungjong kaluehan gumine, reng hujan, reng telaga muah reng tarune, bungane sane nendang kembang, kedis-kedise makeber sareng sang bayu, mangde alase kawaresan reng parayawanane, para jane saning lantoran ngaya, darmene kabecekan, dadosan gumine setata asri terlestari. Wantah asa punika puisi sade presida titiang baktayang, titiang sinep antuk para mesanti. Om Santi.